Urte betez ere, 2020ko voluntariotza sari emate ekitaldira, egia da urtengoa berezia, desberdina izan behar dela, ikustea besterik ez dago ez da, jende gutxiago gaude, areto hau jendez gainezka izan hori da, baina aurtengoarekin ezin. Horrek ez du esan nahi ordea gutxiago garenik, kontuz. Ez, online bidez, pantailaren beste aldean ere, jende asko zaretelako beraz zuei ere ongi etorri. Bueno, aurtengo 2020 urte berezi, zerbait esateagatik, berezi, honetako saria, Begizare elkarteak jasoko du. Bueno, voluntariotza oinarri hartuta eta voluntariotzaren aldeko konpromiso sendo batekin ikusmen desgaitasuna duten pertsonekin eta pertsonen alde egiten duten lanagatik. Decíamos que este año el Premio al Voluntariado 2020 se le otorgará a la Asociación Begizare. Begizare lleva trabajando desde 1997, que se dice pronto. Son 23 años trabajando codo con aquellas personas y a favor de las personas con discapacidad visual y en particular con retinosis pigmentaria. Y además lo hacen de una manera, bueno, yo creo que hay que recalcar el cómo lo hacen. Trabajan bien y cómo trabajan. Vamos a subrayar el cómo sobre todo. Begizare es una organización que se sustenta en el voluntariado. En todas aquellas personas voluntarias, bueno, pues que regalan su tiempo y dedicación a aquellas personas con discapacidad visual. Claro, es que es especialmente particular que tanto la gestión de la asociación como la ejecución de los proyectos lo llevan a cabo las personas voluntarias con discapacidad visual. Esto hace, bueno, pues que el ambiente de trabajo también sea especial y tienen cabida todas aquellas personas que quieran trabajar, sean cuáles sean sus capacidades. Y eso es muy importante. Ari gara esaten lana, egiten duten lana importantea dela, baina nola egiten duten lan azpimarratze importantea dela. 3 lan lerro ditu Begizarek. Batetik aritzen dira ikusmen desgaitasuna duten pertsonak eta beraien senitartekoak laguntzen, bidea errezten, nola edo ala, baina importantea da ere, bigarrenik, ikerkuntza, alor honetako ikerkuntza bultzatzen dutela. Eta gainera, sentsibilizazioan, hain beharrezkoa den, sentsibilizazioan izugarrizko lana egiten ari dira. Eta puntu honetara iritsita izen nagusi bat aipatu nahiko nuke, bera da Adolfo López de Munain, Biodonostiako neurozientzia arloko arduraduna, eta aipatzen dut, berak aurkeztu zuelako Begizareren hautagaitza aurtengo voluntariotza sarietarako. Alegia, voluntariotza sariak dira oso berezia, badakizu zergatik? Voluntarioek eta elkartek ematen dituztelako. Hori berezia da. Decía, ¿no?, pues que la candidatura de Begizare a estos premios ha sido presentada por una persona en concreto, del Instituto Biodonostia, el director del área de neurociencia, Adolfo López de Munain. Y estaba diciendo que si algo tienen de especial estos premios es eso mismo, que son pues las organizaciones y los voluntarios quienes otorgan estos premios. Eso es muy importante. Y es muy importante también recalcar que ya la Diputación Foral de Guipúzcoa lleva 26 años dando estos premios con un solo fin, que es poner en valor el trabajo que hace la sociedad. Hirugarren sektorea deitzen den hori, osatzen duten pertsonak eta elkarteek lan ikaragarria egiten dute, eta gainera Gipuzkoan gizarte ehun hori oso zabala da. Jende askok egiten du lan. Eta altxor bat delazo hartu behar gara. Eta badakitzu ez esate izueten, garai hauetan, nik uste inoiz baino gehiago baloratu beharko genukela. Ikas dezagun hori ere bai altxor bat dela, eta voluntariotza lana bere lekuan jarri behar dugula, ez da. Bueno, iruditzen bazaizue, errepasatuko ditugu bakarrik azken 5 urteotako voluntariotza saria eman duten elkarte eta izen nagusi batzuk. Ez denak, baina azkeneko 5 bai. 2015-etik hasita beraz, Gipuzkoako elikagaien bankuak jaso zuen 2015ean, Urkoak 2016an, Atzegiko voluntarioak 17an, Jose Mari Soroak 18an eta Txaro Martinezek iaz. Bueno, sarreratxo honen ondoren, iruditzen bazaizue, Maite Peña, Gizarte Politikako diputatuari emanen diot hitza, nahi duzunean, Maite? Bai, mi esker ditziar. Bueno, egunon guztioi eta mila esker etorri izanagatik. Ongi etorria eman nahi diet ere, pantailan atzean ekitaldia jarraitzen ari diren guztioi, ez? Hala beharrez, eta bizi dugun egoera ondorioz, asko mugitu behar izan dugu ekitaldia eta bertara etorri zarete Begizare familia osatzen duzuenetako batzuk, ez? Beste urte betez,
Boluntariotza saria emateko unea iritsi da, sare honen bidez boluntariotza eta elkarte gintzako balioak sustatu nahi dugu eta balio horien eredu paregabea da Begizare. Lurraldean errotuta dagoen elkarte da Begizare eta pertsona askoren laguntza eta babesleku ere bai, eta oso garrantzitsua da. Beraz, gaurko protagonistak zuek zarete, zuen eguna da. Ongi merezita duzuen saria da boluntariotzarena, zergatik zuen lan egiteko moduan voluntariotza bultzatzen duzuelako, ez? Voluntarioak zaretelako Begizareren bihotza. Ezer bueltan, espero gabe. Besteen bizitza hobetzeko egiten duzuelako lan eta hori benetan bihotzez txalogarria da. Eta zer baino lehen beraz nire eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet Begizare osatzen duzuen guzti eskerrik asko. Sirva este acto también para mostraros nuestro más sincero reconocimiento por vuestra solidaridad y por compartir vuestro trabajo con todas aquellas personas que lo necesitan. Ana, Itziar, gainontzeko guztioi, mila esker bihotzez eta nola ez zorionak, ez? Itziarrek esan du, ez? 23 urte luze daramatzazue voluntariotza sustatzen eta ikusmena, desgaitasuna eta pigmentu errotunoiza duten pertsonen alde lanean, gainea voluntariotzaren sustapen horren bidez ikusmen desgaitasuna duzuen voluntarioak zarete, Begizareko proiektuak kudeatu eta gauzatzen dituzuenak, ez? Eta horrek erakusten du edozein pertsona izan daitekeela voluntario eta ez dagoela oztoporik besteei laguntzeko. Voluntariotza sari honen helburua da lan sozialagatik eta voluntariotzari bultzada emateagatik nabarmendu diren pertsona eta erakunde sozialen ibilbidea publikoki aitortzea. Horrela, gero eta solidarioagoa den Gipuzkoa bat eraikitzen lagunduz, Gipuzkoako 3. sektorea eta voluntariotza gure lurraldeak dituen indargune garrantzitsuenetako batzuk dira eta zalantzarik gabe funtsezkoa Gipuzkoako eredua eta batez ere gizarte politiken eredua garatzen jarraitzeko, ez? Eta Itziarrek ere zioen bezala, sari honek badu, ez? Zerbait oso berezia den ezaugarri bat eta urtez urte saridunak nor izango den voluntarioek eta elkarteek beraiek proposatu eta aukeratzen dute. Gipuzkoan 15.000 pertsona inguruk dute ikusmen urria eta 200 lagunek berriz pigmentu erretinosia. Kriston lana izehazte egiten eta nik uste dut gaur oso merezitako saria jasoko dezula. Es vuestro día, hoy recibís el Premio del Voluntariado 2020, un premio que busca reconocer públicamente la trayectoria de las personas y también de las entidades sociales que se han distinguido por su trabajo social de impulso al voluntariado, ayudando a los demás, pero sobre todo también ayudando a construir una Guipúzcoa cada vez más solidaria. Y es que el tercer sector social, el voluntariado, son una de las fortalezas más destacables que tenemos en Guipúzcoa en el ámbito social y sin duda son esenciales para poder desarrollar el modelo de Guipúzcoa en la gestión de las políticas sociales. Vosotros, hombres y mujeres, mujeres y hombres que conformáis Begizare, encarnáis a la perfección la esencia del voluntariado. Y hoy queremos poner en valor la figura y el rol que juega Begizare en la sociedad guipuzcoana, darle su sitio y reconocérselo. Reconocer vuestra larga trayectoria en la ayuda que dais a los demás, pero hoy estáis aquí un grupo reducido, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para trasladar este reconocimiento también a todas aquellas personas que os acompañan
y que os ayudan, y que con su acompañamiento y con su ayuda hacen posible que hagáis lo que día a día estáis haciendo. Ez naiz gehiago luzatuko, voluntariotzara gainontzekoei laguntzera lotuta dago Begizaro, eta horixe da gaur saritzen duguna, hori da voluntariotza sari honen helburua. Zorionak bihotzez eta jarrai dezazuela urte luzez gehien behar dutenei laguntzen. Mila esker. Mila esker, Maite. Eta orain iruditzen bazaizue, Begizare elkartean lan egiten duzuen, emazte, andre eta gizonezko emanen dizuegu protagonismoa, zuen testigantzak entzunez, bideo hau ikusiz. Ikustazue. Ui, eta zerari da hau? Itxua eta mugikorrari begira. Eta lasai asko gainera. Lotxagabea. Mutur gogorra behar da gero. Bueno, ikusi ditugun irudi hauek gaizki ulertua sortzen dituzte. Zergatik, munduak uste du, jendeak uste du, ondo ikusten dauden pertsona daudela edo itxua daudela. Orduan, makila ikustean uste dugu pertsona erabat itxua dela, baina gertaliteke ikusmen murriztua izatea. Orduan, pertsona hori gai da bere telefonoa konsultatzeko. Izan ere, gaixotasun hereditarioa da erretinosi pigmentarioa, eta pixkanaka itxutasunera garamatza. 4.000 pertsonatik bati eragiten dio, eta gaur egun ez du ez tratamendurik, ez sendabiderik ere. Beti etzatzen zidaten, pentsatzen duen, oso despistatua nintzala, hitzen eman lana enpresa baten, makina herramienta enpresa baten, eta toki ezberdinetatik pasau nintzen lan horretan, eta askotan frakasati bat apurtu. Ni egoera honetan aurkitu arte, ez nintzen kontziente halako gabezia duen pertsona batek dituen zailtasunaz. Nik orain ikusten dut, bi kañon de eskopeta erdeaz ezaten dana, bi zulo. Eta hori, kasualidadez egun pas egon ginen, eta ikusi genduan ez dana, Itziar eta Mai egon zirean bertan, eta ni aurkeztu nintzen, esaten bebai erretinosis daukatela, pizkate galdutan egoala, eta eurak ezausten, egon lasai, hemen daukozu Begizare, nahi badozu etorri, nahi dozunean. Esperientzia mundiala, eta egin ditut lagun oso onak. Gaixotasuna daukazula jakiten dezunen, nora ezean gehatzen zarenean, leku bat eta pertsona batzuk ikusteko etzarela bakarra eta mundua aurrera doala. Izugarri aldatu du nire bizitza konkretuki. Horri esker lortu dut autonomia maila oso handia. Galdu nuena berreskuratu dut horri esker. Irakurri dezaket, komunikatzen naiz, telefono deiak egiten ditut arazorik gabe, autonomia handia eman dit. Orain dela 23 urte lanean hasi ginen ikusmen desgaitasuna duten pertsonen bizikalitatea hobetzeko oroar eta bereziki erretinosi pigmentarioa dutenena. Nola arreta integralaren, ikerketaren eta gizarte sentsibilizazioaren bidez. Ikerketa da gure itxaropena eta horregatik ahalegin handia egiten dugu dirua biltzeko. Orain arte 215.000 euroko ekarpena egin diogu Biodonostia Institutuari. El apoyo de Begizare ha sido fundamental a la hora de apoyar a nuestro equipo de investigación, principalmente en recursos humanos, diría. Begizare es fundamental en el hospital y también en el proyecto de Biodonostia, porque fueron ellos los que tocaron la puerta al hospital en el 2009. Ellos ya sabían, ya habían oído que se estaba investigando en terapia génica y pidieron, por favor, que se genotipara a todos los pacientes. Pero quizás a medio o largo plazo unos
resultados muy esperanzadores que estamos teniendo es pues, el desarrollo de unos fármacos en colaboración con un spin-off que ha salido de este mismo instituto y de la UPV, en colaboración con la UPV, estamos desarrollando pues, unos fármacos que tienen, pues eso, tienen un potencial efecto en la protección, en la neuroprotección de los fotorreceptores, que son las células que se ven afectadas, ¿no?, en esta enfermedad. Alde ona da, diagnostiko genetikoa izan da, orain ere seme alabek, gaur egun dauzkate 23-25 urte, aukera izango dute familia izan nahi bali madute, bikoteak proba bat eginda edo analizi bat eginda, detektatu daiteke gen hori, genakasduna dunala ez, bikote horrek, eta izan ezke hori aukeratu daiteke. Eta sendagaia iritsi bitartean ahalik eta hoberen bizi nahi dugunez, ezinbestekoa da herritarrek gure zailtasunak uler ditzaten. Horretarako jendartea sentsibilizatzen dugu. Zenbait kolektiboei zuzendutako formakuntza tailerrak, ekitaldiak eta sentsibilizazio kanpainak antolatzen ditugu. No somos conscientes entre el desconocimiento y la convicción de que las personas a nuestro alrededor o nosotros mismos o vemos bien, normal, o interpretamos que el siguiente paso es el ciego pleno. Y no comprendemos que hay situaciones intermedias. Esto es un problema porque socialmente no está reconocido. El problema es aún mayor en las personas que tienen baja visión. Y por lo tanto yo creo que todavía hay que insistir muchísimo más en el apoyo social y las necesidades que tienen. Gure sentsibilizazio lanaren barruan 2013an ikusmen murriztu badut bereizgarria sortu genuen. Tresna honek ikusmen urritasuna ikustarazten du eta gure interakzio soziala hobetu. Bueno, begira, egin adibide praktiko hau etxean eta orduntxen jakingo duzu, erretinosis pigmentaria duen pertsona batek nola ikusten duen. Ze hasiera batean dena ikusteko aukera daukate, baina gero eta gutxiago. Eta azkenien, zulo ontatekan ikusten aldena, hoixen da ikusten dutena. Batzuk garbi, beste batzuk barriz ez hain garbi. Ze gertatzen da, askotan igual ikusten dituguela kalean eta ezin dira identifikatu. Orduan horretarako, olako txapa bat daukate, non hemen irakurtzen alden ikusmen murriztua dut. Kontuan izan. Netzako ezinbestekoa da. Osea, etxetik ateratzen bali maniz eta kasualidade bat aztu bali mazai berri hueltatzen iz etxea jartzea. Zaudapena oso handia izan du eta guretako da bihotzeko taupade moduan, ez? Kaletik, herrian, jende asko ezagutzen dut, baina jauzan momentua sentitzen nintzela zelabait isolatua, ze jendea ez nuen identifikatzen eta orduan ez nuen agurtzen. Kanpotik eman behar dut irudi bat, enteratzen ez naizena, nire munduan nijona, borde bat naizela, eta bereizgarriarekin sentitzen dut horri pixkat ematen dio dala buelta. Kolaboratzen ari naizenetik aktibo nago baita ere. Aktibo nago, ze ekintza ezberdinetan parte hartzen dut, zer egin badakat, eta kolektibo baten barruan nago, formazio saioetan parte hartzen dut, eta horrek ematen dit, zelabait nik lehen neukan aktibitatearen jarraipen bat. Edo bi direkziotan, ez da? Alde batetik gu geuk egiten dugu lan hori, eta gu sentitzen gea lanean. Osea, gu indartu bezala egiten gea. Guretzat lana da, eta guretako eta guztiondako. Orduan, sensazio da oso betetzen duna. Erretinosi pigmentarioak eragindako pertsona gara, borondatez elkartearen jarduerak antolatzen ditugunak. Begizarek, famili txiki baten modura ez, egotia leze sentitzen az, lehen putzu baltz baten egon, eta oin, nago grupo baten, emoten abela, hurbiltasuna, informazioa, eta oso gustora naola eurakin. Guztion lanari, lankidetzari eta babesari esker aurrera goaz. Elkarrekin lortuko dugu. Gauza bada, beraietaz hitz egitea eta beste gauza bada ikustea, ez? Ja, diferentea da.
Bueno, jarraian Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusiari eta Maite Peña, gizarte politiketako diputatuari eskatuko dizuet holtza gainera igotzeko. Bueno, egia da, literalki ezin dela saririk eman, baina hala eta guztiz ere nola ez, begisaretik igo daitezela Ana eta Itziar. Ana Grijalba eta Itziar González. Bai, beraiek. Bizkorra. Eta orain, Itziar, Ana, zuena da mikrofonoa, zuen hitzak entzun nahi ditugu. Bueno, egunon, pixkat emozionatuta nago, bideo ikusi ondoren, bueno. Jaun Andreok, aldun nagusia, gizarte politiketako diputatua, egunon, eta jakina pantailaren beste aldean ekitaldia jarraitzen duzuen guztioi egunon ere. Telefonoa jo du, begisare elkartea, galdetzen du norbaitek. Bai, esan, begira, gaur goizean erretinosi pigmentaria dudala esan didate ospitalean. Zuen gana jotzeko gomendatu didate, urduri nago, galduta. Galdera piloa daukat buruan. Noiz elkartu gaitezke? Kasu askotan, honela hasten da bazkide batekin harremana. Oftalmologoaren kontsultako atea ixten denean, begisarerena irekitzen da. Lehenik, lan psikologiko pixka bat egin behar da. Erretinosia daukana, ez dago bakarrik. Gero, galderen dantza hasten da. Lanerako ezgaitasuna eskatu nahi badut, zer egin behar dut? Zer egin ere begiak babesteko? Nire seme-alabek ere gaixotasuna izango ote dute? Diagnostikatu berriak, lehenengo edo beranduago aldaketa jasango ditu bere bizitzan. Izan alor emozionalean, izan lanekoan, eta badaki eguneroko jarduerak egiten ikasteko egokitu beharko dela. Tresna berriak erabiltzen ikasiz, seguru asko. Horra voluntarioen lana, horra gure eginkizunaren garrantzia. Begisare hor dago beti, egunero, zer naitarako. Ara gure helburua. Urtebete igaro eta gero, paziente bat ospitalera ohiko azterketa egitera doanean eta oftalmologa galdetzen dionean zer moduz, pazienteak erantzutea, nik uste baino hobeto. Gizarteak voluntariotza behar du, bokazioz eta musutruk laguntzen dutenen eskuak behar ditu. Laguntza bila hurbiltzen zaizkigunak inor baino hobeto ulertzen ditugulako. Baina begisareren egitekoa ez da arreta integralara mugatzen. Gizarteak erretinosia eta ikusmen murriztua zer den jakin behar du. Bueno, Bueno, gizarteak erretinosia eta ikusmen murriztua zer den jakin behar du. Hori da bidea. Eraginda gaudenon bizitzan errezagoa gerta dadin. Lagunen eta agurtzen ez dugunen edo norbaitekin tupuste egitean ulertuak sentitzea. Erretinosiaren egunak eta ikusmen murriztua du bereizgarriak adibidez xede hori dute. Erakundeek zer esan da handia daukazue, sentsibilizazio lan horretan. Ikerkuntza ere bultzatzen dugu, erretinosi pigmentarioa sendatzen den gaixotasunen hiztegiak jaso dezan. Beharrezko dirubilketa horren atzean ere voluntaria daude, guregatik denongatik. Gaixotasuna ez badu inor pairatzen, gizarte osoarentzat onura. Voluntario lanean ordea, une zailak ere badira, lan eskerga edo gestioa aspergaria eta astuna denean. Elkartetako voluntariak berritu behar dira.
lekukoa pasa behar da. Bestela urteetako urratsak ondarrean bezala ezabatu daitezke. Gipuzkoarrak animatu nahi dituk boluntariotzaren lerroetan sartzera. Denbora asko ala gutxi izan. Norbaitek laguntza eske deitzen duenean beti egon beharko luke voluntario bat deia erantzuteko. Erakunde publiko zein pribatuek ere eskua luzatu behar digute. Voluntariotza ez da karitatea, inbertsio bada, eta emaitzak gizarte osoak jasotzen ditu. Eskerrik asko Begisare hain urruti heldadin harriko eskorra jarri duzuen hoi. Eskerrik asko Foru Aldundiari eta Adolfo López de Munain Biodonostiako neurosientzia arloko arduradunari ere. Mila esker. Eskerrik asko, Ana. Hitz ederrak izan dira zureak benetan, Bueno, orain Gipuzkoako diputatu nagusiari, Markel... Hola, Itziar, etorri behartzara barkatu. Uste nuen, bale, Itziar, etorri, Itziar González. Begisare elkarteko kidea ere, nik ja salto egin dut, Itziar. Sartorri. ¿Qué significa el voluntariado? Significa hacer solo cuando nos apetece, dedicar solo el tiempo que nos viene bien y hacer solo para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿O significa un compromiso? Trabajar por los demás sin pausa, sin descanso y hacer frente a todos los obstáculos que nos encontramos en el camino por conseguir avanzar hacia el objetivo. En Begisare lo tenemos claro y por ese motivo estamos tan orgullosos de haber recibido el reconocimiento del Premio del Voluntariado al 2020 porque para nosotros es el reconocimiento al trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a Guisalde y también al doctor Adolfo López de Munain, del director del área de neurociencias del Instituto Biodonostia, que ha sido quien ha presentado nuestra candidatura y que además de apoyarnos siempre nos ayuda a avanzar, nos enfoca hacia nuevos retos y colabora con nosotros para que vayamos mejorando. Muchísimas gracias también a todos los voluntarios y voluntarias que durante estos 23 años han hecho posible que hoy estemos aquí. Especialmente quiero nombrar a Javier García, que hoy no puede estar aquí por motivos personales, y a Miguel Ángel Aizpurua, que son los presidentes anteriores a mí, y a Ana Grijalva, que acaba de intervenir, que toma mi testigo después de 12 años y a quien agradezco enormemente que continúe el trabajo que ya hemos comenzado. Y, por supuesto, quiero agradecer a mis compañeros y amigos. Ha sido una gozada trabajar con vosotros, aunque ha habido momentos difíciles. A Maya Guereño, mi mano derecha, y todos los demás, gracias. El voluntariado es la esencia de Begisare. Sin él, Begisare no existiría. Somos las propias personas con discapacidad visual las que de forma voluntaria organizamos, gestionamos y proyectamos todas las actividades de Begisare. Además, atendemos a las personas con discapacidad visual, retinosis pigmentaria, y les orientamos a recursos, les damos herramientas que les permitan tener una mejor calidad de vida. La propia actividad se convierte en algo satisfactorio para nosotros mismos que nos permite sentirnos útiles y válidas ante la sociedad a pesar de nuestra discapacidad visual. Y es a la vez un bálsamo y muy reconfortante para las personas recién diagnosticadas, que cuando vienen a nuestra asociación se encuentran personas que les tratan de tú a tú, que han pasado por lo mismo, pero además se encuentran con personas que han aceptado su nueva situación y que están alegres y son capaces y son autónomas gracias a la accesibilidad, a las herramientas de movilidad y las herramientas de visibilización que tenemos a nuestra disposición.
Nuestros seres queridos son también una pieza clave en el apoyo a la asociación. Ellos nos ayudan con la venta de la lotería de Navidad o se dedican durante todo el año a hacer artesanía solidaria para poder apoyar la investigación que tan importante es para nosotros. Pero además de ello, participan en nuestros eventos, nos ayudan o los organizan por nosotros porque quieren trabajar por nuestra causa. Nos escuchan, nos traen de aquí para allá, nos apoyan. Otra de las claves de que la asociación funcione bien son los voluntarios y voluntarias de otras asociaciones. Por ejemplo, los voluntarios de Begisare Álava y Begisare Vizcaya, que participan en nuestros eventos y con quien compartimos proyectos y conocimiento. También se unen a nuestra acción voluntaria los proveedores de la asociación, que según nos van conociendo, se dan cuenta de que nuestro proyecto merece la pena y se unen a él regalándonos su tiempo y su esfuerzo. Y también personas particulares que desde el más absoluto anonimato nos quieren ayudar haciéndonos aportaciones económicas muy importantes porque quieren que nuestro trabajo vaya adelante. Y otras que son conocidas y reconocidas y que dan la cara por nosotros, como hemos visto en el vídeo que acabamos de ver. Y cómo no, los y las especialistas que cada día trabajan para ayudarnos, para curarnos o al menos para tratarnos y para cuidarnos, pero van mucho más allá y también nos ayudan a avanzar. Profesionales de la talla del doctor Adolfo López de Munain, una persona polifacética que nos acompaña desde ya 12 años y que gestó, junto con la entonces senadora Lore Leaniz Barrutia, con que era el director del Hospital Donostia recién fallecido, Máximo Goicoechea, con el doctor Javier Mendicute y con nosotros la asociación, lo que hoy es el proyecto de Biodonostia en investigación en retinosis pigmentaria, que tan importante es para la mejora de nuestra calidad de vida. Investigadores como el doctor Javier Ruiz Ederra, que con sus prometedores hallazgos consigue que mantengamos la esperanza. Oftalmólogos como la doctora Cristina Irigoyen, que además de estar ahí para nosotros día a día, ha conseguido situar al Hospital Donostia en la recta final de ser designada un centro de distrofias hereditarias de retina, con lo que eso implica en mejora y acercamiento hacia futuras terapias. Y especialistas en baja visión como es Eider Gutiérrez, que además de darnos las mejores ayudas ópticas y más adecuadas a cada uno de nosotros, se convierte en la embajadora de nuestro proyecto Tengo Baja Visión. Dicen que la unión hace la fuerza, y así lo veo yo. Realmente hemos conseguido que una asociación muy pequeñita como es Begisare, gestionada enteramente por personas voluntarias, con el apoyo de tantos y tantas, se haya convertido en un referente en la investigación en retinosis, en el impulso a la investigación en retinosis pigmentaria y en la sensibilización social sobre la retinosis pigmentaria y la baja visión. Hemos conseguido que 1 millón de personas en España ahora sí sean visibles. Me siento muy orgullosa de formar parte de estos voluntarios que sí estamos comprometidos con nuestra causa, que sí estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta por mejorar la calidad de vida de las personas y que sí estamos dispuestos a superar todos los obstáculos que se nos ponen en el camino. Realmente creo que este trabajo lo hacemos para conseguir que otras personas estén mejor y esa es nuestra única recompensa. Sin más, enhorabuena a todos y todas por este premio, porque todos habéis contribuido a él y por los logros conseguidos, y muchísimas gracias por ayudarnos a avanzar. Bueno, unkituta gaudela seguro denak, hitz hauekin,
Gipuzkoako diputatu nagusiari eskatuko diot orain, bera hartuko du hitza, ekitaldia ixten joateko, Markel Olano, eguzunean. Bueno, egun guztioi, eta eskarik asko gaurko ekitaldia etorretzea delako fisikoki eta virtualki ere, pantalaiaren bestaldean zaudeten nahi ere, ongi etorriak egitea ekitaldira. Esan beharra daukat, eta hemen gauden diputatuak esan dezakegu gure gobernuarentzako, urteko ekitaldirik kutxunenetakoa izango dela, ez dalimada kutxunena, hau. Izan ere, guk garbi daukagu Gipuzkoak izaera berezi badaukala, Euskaldunak gera, baina Euskaldun berezia gera, izan ere dauzkagulako ezaugarri batzuk, segurunez beste lurralde batzutan hain bereziak, hain markatuak ez daudenak. Eta bat izango litzateke gu daukagun voluntario sarea. Askotan izaten da, elkartea dauzkagula asko, datu bat eman didate, 40.000 voluntario dauzkagula, persona voluntario dauzkagula, elkarte diferenteetan gure lurraldean, eta izanik hain lurralde txikia, horrek konfiguratzen gaitu lurralde bezala, horrek ematen dugun nortasun berezi bat. Eta gaurko ekitaldi honek, eta urtero egiten dugun ekitaldi honek, eta sari honek, rekonozitu nahi du justu hori, ez? Voluntarioek gure lurraldean egiten duten lana, eta gure lurraldearen arima osatzen duzuen voluntario horiek, dazkatzen ezaugarriak horiek balioan ipin eta horiek garrantzia eman. Eta epatu dira kontzeptu horiek, baina eta berri honik azpimarratu dingo ditut, eskuzabaltasuna, musutruk lan egitearen jarrera hori, gure lurraldean horren berezia dana. Gure gizartean, konsumoa karrapatuta daukan gizarte honetan, nola milaka persona daukaten kapazitate hori, musutruk euren lana eta euren denbora eskaintzeko gizarteari eta gehien behar dutenei. Konpromisoa atera da lehenago, konpromisoaren balioa, horre daukan importantzia bizitzan eta nola ematen dion zentzua eta edukia bizitzari. Nik hori aipatzen dut urtero, baina badirudi hori ez da oso popularra, baina nik azpimarratzen dut. Benetan, konpromisoa edukitzea bizitzan zentzua ematen du bizitzari, eta edukia ematen dio. Eta benetan, bizitza alaiago eta poz handiago batez bizitzako aukera ematen dizu. Eta gero, hirugarren elementu nagusia da elkarlana. Lehenago aipatu dituzten zenbait kontenidu niretzako oso adierazgarria dira azaltzeko gure lurraldea komunitate badala. Eta komunitate bezala funtzionatzen duela. Eta voluntario sare horrek egiten duela legami eta benetan ematen diola aukera komunitate horri. Eta aipatzen duzuenean daudela zuen elkartea, baina gero badagoela baita ere, Biodonostia eta ikerketa sarea zuekin elkarlanean, azkenean horrek esan nahi duena da gizartearen parte diferenteak, erakunde publikoak barne baita ere, elkarlanean ipintzen garela helburu komun batzuk aurrera ateratzeko. Eta egiten dugula oso modu aurreratuan eta aitzindarian. Eta hori elitzateke posible izango, ez baleude elkarteak hori xaxatzen akulu lana egiten. Eta zuen elkartea hortan oso adierazgarria da. Nola bihurtu zareten da bihurtu dan ikerketa eta gaixotasunari aurre egiteko ekimen bat horren lurralde txikian, eta nola bihurtu dan gure inguruan aitzindari. Eta hori, atribuitu dezakezu ez zuen lanari. Ez zuek izan zarete horren ardura nagusiak. Gu guztiok elkarlanean gure ekarpena ingo genuen, baina zuek izan zarete horren ekarpen nagusia. Beraz, gizartea antolatu eta konprometitu gara. Eta hori, orain arte horrela izan gara, horrela gara, eta horrela izan nahi dugu baita ere etorkizunean. Dauzkagun kausa guztiei behar den bezala aurre egiteko, elkarrekin. Nik beste aipamen bat egin nuke baita ere bizi dugun kontestura. 2020 urte berezia esaten zuen Itziarrek, berezia gogorra, berezia eta gogorra, eta egia da berezi izatearekin asko sufritu dugula, baina baita ere asko ikasi dugula. Eta ikasi dugun elementurik importantenetako bat justu hori da, ez? Azkenean gizarte antolatuak, solidaridadeak eta voluntario lanak ze importantzia dauketen baita ere pandemiaren erdian. Eta guk ere gizarte bezala aurre egin diogula gaixotasunari, ez nijoa aipatzera, baina adibidez, hirugarren sektoreko elkarteek ze protagonismo eduki duten pandemiari aurre egiteko gure zaharren egoitzetan oso azpimarragarria da. Eta oso bereizgarria Gipuzkoan. Beraz, hor asko ikasi dugu, eta hemendik aurrera nola jokatu behar dugun baita ere, hori ikasi egin behar da. Hablamos, por lo tanto, de esos 40.000 voluntarios y voluntarias, personas voluntarias que hacen que Gipuzkoa sea un territorio, una sociedad
especialmente caracterizada por ese compromiso de las personas. Hay que poner en valor, y lo hacemos en este acto todos los años, porque estamos muy orgullosos y orgullosas de las personas voluntarias y de las entidades, de las asociaciones que estructuran ese compromiso y que hacen en colaboración con otros agentes institucionales, en este caso, por ejemplo, de la estructura de investigación de I+D del territorio. Hablamos de que, al final, la comunidad conformada por todos los agentes del territorio de Guipúzcoa es solidaria y, además, lo hace de un modo avanzado, yo diría que puntero. La estructura de esa solidaridad, ese trabajo, se hace como consecuencia del impulso que llevan adelante las entidades. Y poner en valor las entidades y los voluntarios y voluntarias es el objetivo fundamental de este acto. Beraz, bukatzeko, begisarari eman zorionak berriro ere sariarengatik, baina batik bat egiten duzuen lanarengatik. Guk egiten duguna da hori ezagutarazi gehiago, oraindik gehiago ezagutzea da gure helburua, ze ikusten duzue zuen lanak pixkanaka helburuak betetzeko pausoak ematen ari direla, eta guk egiten duguna da hori balian ipini, eta esan behin eta berriro harro gaudela zuotaz. Zuen voluntarioetaz eta baita ere zuen elkarteaz. Segi horrela, eta guk gure erakundetik ahalegina egingo dugu zuekin elkarlanean jarraitzeko. Eskerrik asko. Mila esker, Markel. Eta mila esker bertaratu zareten guztiei. Eta, hortzaudeten ere bai. Hor, pantailaren beste aldean asko zaretera badakigu. Eta nola ez zorionak zuei guztiei, begisare elkarteari, egin duzuen lanagatik, egiten ari zaretenagatik. Desgaitasuna esaten ari gara, baina murriztua, ez? Ikusmen murriztua egokiago alitzateke agian esatea. Ikusmen murriztua dutenekin lan egiten duzuelako, eta egiten ari zareten lanagatik, erretinosi pigmentarioa ere duten pertsonekin. Eskerrik asko, zorionak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen dizuen voluntariotza sari honekin, animoak eta indarra ematea hori da helburua. Eta ikustaraztea, batzuetan, hortzaudete, baino etzarete ageri, gero eta gehiago bai. Segurazkire sari honek ikustarazi eginen zaituztetela, eta hori ona da. Besterik ez, hasta aquí la entrega del premio del voluntariado 2020 a Begisare. Gracias a todos por venir, por estar ahí, y sobre todo felicidades a Begisare por el trabajo que lleváis haciendo durante estos últimos 23 años, que sigáis fuertes, con ánimos, y que esto os dé más visibilidad, y que sepáis que con este premio la Diputación Foral de Guipúzcoa os agradece tremendamente toda la labor que hacéis y, sobre todo, que quede claro que la ciudadanía guipuzcoana también os lo agradece de corazón. Zorionak bihotzez, segi aurrera, izan ongi, eta hurren arte.